ni Yesu yadutumiye nimwumve doganuke ndiwe abaryumva bakaritahura bari imbera nimwumve doganuke ndiwe abaryumva bakaritahura bari imbera ni Yesu yadutumiye nimwumve doganuke ndiwe abaryumva bakaritahura bari imbera ibintu byo gukata nk'urugendo rujya mu ijuru abantu barakijijwe barumvise ijwi barumvise agakiza barumvise ibyo kugororoka barumvise iby'imwere barabwiwe iby'ijuru barabwiwe iby'ubushobozi mwabikuye ibintu byo gukata umuntu agakatira mu bya kamere akakatira mu byatsi agakatira mu mashuri gusa agakatira muri demonstrasiyo y'ubuzima y'iki gihe mwabikuye emwenge zijya mu ijuru ni n'ababwira ibintu byo gukata mumbarije ukuntu yakugenda uko byabaye kuri wa munsi wa Pentekote abigisha bamaze iminsi 10 mu nzu yo hejuru basenga bahuje inama bejejwe mu mitima uzura umuriro wa mpemu bahabubasha bwo kandi nka umwe yagira ubuntu nkaba umupasiteri w'umupolisi aja kurongora abapolisi yagiye atakindi kimujanye ari kugira aje kuvuga ubutumwa mu bapolisi nombaye wa mbere umupolisi kubundi abapolisi bagiye barongorwa hamwe n'abasirikare rero amazina yanje bayavuze nitwa Rucubunye Donatien kuva mu myaka ya 1996 gushika hafi 2005 abize muri kaminuza y'u Burundi baranzi abize ne ETS Kamenge Esta Lycée Vugizo Nyakabiga Lycée Direct Tanganyika Lycée de la Sepribu na Reine de la Paix mu Ngagara abo baranyibuka nahi muto arabo twarongoranya amagroupe biblique ko Pasteur Astin nasanze abugise niyo nashika muri groupe y'igise kandi naho narakora ibikorwa by'Imana mejeje secondaire nabaye muri encadrement benshi muri encadrement baranzi encadrement wanje twakoranye ni mwarimu Kome irande kurahajya arabiza ndongoye n'umwana mutoye nize kuri section kuva mu indwi kugera mu mwaka wa 13 maze kwinjira muri kaminuza kubera nize université privée kandi bifatanije no gukora akazi icyo nashoboye no kuba muri encadrement ubundi mwasiwe kumbona ko nabise kuba byinshi byafata ku rusengero naho rero abanzi naho aho ndahejeje kwidondora Yesu abahezagiye amen haleluya amen muhaguruke munyemeye duhaguruke kuko tumaze umwanya mwinshi twari muto twicaye nabaye muri rimbi nanjye ndakunda kuririmba urashobora kuba wazaranye n'umuntu muri rino joro urashobora kuba wabwiye n'umuntu uti tugende hariya muri kaminuza kumutanga bikunde duterame hari n'uwakubwiye ati twumve icyo Imana ivuga hari n'uwakubwiye ati twumve icyo Imana yotubwira mu mwaka uza noneho twamaze kuwushikamo ntabwo umurengano uwo ariko umenye uwundi yagutumiye aruta umugenzi mwazananye aruta uwundi waruzi aruta uwundi yabikubariye aba ariwe tuvuga
ni Yesu yadutumiye inkumbi ryoganuke ryiwe abaryumva bakaritahura bari n'impera impera. Ni Yesu yadutumiye inkumbi ryoganuke ryiwe abaryumva bakaritahura bari n'impera impera. Yesu yadutumiye inkumbi ryoganuke ryiwe abaryumva bakaritahura bari n'impera impera. Ni Yesu yadutumiye inkumbi ryoganuke ryiwe abaryumva bakaritahura bari n'impera impera. Yesu yadutumiye bakora mu miganuke ryiwe abaryumva bakaritahura bari n'impera impera. Ni Yesu yadutumiye inkumbi ryoganuke ryiwe abaryumva bakaritahura bari n'impera impera. Yesu inkumbi ryoganuke ryiwe abaryumva bakaritahura bari n'impera impera. Ni Yesu yadutumiye inkumbi ryoganuke ryiwe abaryumva bakaritahura bari n'impera impera. Yesu natumira abantu Yesu. Oya. Yesu natumira abantu ubusa. Ijoro rero ko yagutumiye. Mana ishimwe ko wumviye ukaza. Haleluya. Amen. Ndo papa ise abana batatu na madamu. Inaza rero barazi ko ndi hano kandi nakoze Imana dukorana muri umuneri bose hamwe bantu mayinasho muzakire mu izina rya Yesu. Amen. Dusome ijambo ry'Imana. Matayo, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo. Igice cya 18.
turasoma umurongo wa 19. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ubwanditswe na Matayo igice cya 18 umurongo wa 19. Kandi ndababwira ukuri yuko babiri muri mwebwe nibahuriza inama mu isi gusaba ikintu cyose, Data wo mu ijuru azogirane. Bangahe bahurije inama hehe? Bakagirane, bagasaba ikintu cyose, Data wo mu ijuru azokibakorera. Ukanya turasaba kandi turaza gusaba ibintu duhurije inama hamwe, kuko inama itabaye imwe nibyo ukunda, ariko ibaye imwe bica bigenda neza. Ibaye imwe turaronka, ibaye imwe turishugwa, ibaye imwe birakoreka, ibaye imwe biraba. Murongo wa 20. Kuko aho babiri cyangwa batatu bazoba bakoraniye mu izina ryanje, nanjye nzoba ndi hehe? Nzoba ndi hagati muri bo. Aya ni amajambo yavuzwe n'umwami wacu Yesu Kristo. Atanga promesi, aravuga ati abantu babiri gusa baramaze kugira ngo mbe hagati muri bo. Babiri cyangwa batatu, mbega hano turarenga babiri? Yego. Mbega turarenga batatu? Yego. Turarenga batanu? Yego. Turarenga ijana? Yego. Turarenga amajana atatu? Yego. None ikibuza Yesu kuhaba ni igiki? Ni hari rero giro mwicara utaha. Kwa hano rero atavuga ngo duhuje inama biragenda neza. Iri jambo bwa mbere manza rifate utaraha. Mukobwa waje muri iki gikorane Yesu araha. Wa musore uri hano waje muri rino joro kurara hano Yesu araha. Amen. Umuntu wese yitegereza ahantu dukoranira aha nyine ugeze amaso aha arahari. Ewe wa mugabo uri hano Yesu araha. Nawe mukenyezi waje menya ko Yesu ari hehe? Araha. Araha. Burabisi ibyo ni rimwe. Dusome ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Luka igice cya 2. Turasoma dore ku murongo wa 8, turaza kumanuka tugeze ku murongo wa 2. Havuga ngo umumarayika abibarira bungere. Muri iyo ntara hari abungere barara mu gahinga, baraririye imikuku w'intungwa zabo. Umumarayika w'Umwami Imana ahagarara iruhande yabo, ubwiza bw'umwami bakayanganira irya nino, baterwa n'ubwoba bwinshi. Umumarayika arababwira ati ntacyo mutinya, umve ndababarira ubutumwa bwiza bakanyamuneza kenshi kazoba ku bwoko bwanyu bungahe? Bwose. Umva ntacyo mutinya, ndababarira ubutumwa bwiza
ku Barindi n'Ababiligi, bwabaye ku Bafaransa n'Abongereza, bwabaye ku Banyamerika n'Abanyafurika, bwabaye ku bo muri Australia n'abo muri Oceani, bwabaye muri Europe no muri Aziya, bwabaye mu kontinent atanu agize isi. Iri joro nagomba nababwire ubutumwa bwiza bw'akanyamuneza kabonerwa muri Yesu Kristo no muri Mpemu Yera, bwabonetse ku isi yose, butigezeho, batabuzi, batigeze babumenya. Turaho ubutumwa bwiza aho bwatumwe ko n'abari bo, hanyuma natwe tuje turaba ko twabumenye. Cumi na rimwe, uyu munsi umukizabukiye mu gisagara cya Dawidi niwe Kristo umwami. Iki nicyo kimenyamenya cyane. Murasanga umwana w'uruyoya ashingiriwe ku impuzu y'uruyoya, ajyambitswe hehe? Hehe? Mu bwato bw'inka. Uwo mwanya hamwe n'uwo mumarayika haboneka ingabo nyinshi zo mu ijuru zihimbaza Imana, ziti icyubahiro n'ikibe ku Mana ahasumba ijuru, no mu isi amahoro abe mu binezererwa. Babamarayika bahejeje kuva aho bari basubira mu ijuru, nyabungere baravuga bati ngo rero tujye i Betelehemu turabe icyo kintu cyabayeyo, icyo Umwami Imana agize nte atumenyesheje. Icyo kintu twumvise cy'ubutumwa bwiza bw'akanyamuneza, umva icyo kintu kimara ubwoba, icyo kintu kituremesha, icyo kintu tugende tukirabe i Betelehemu. Ndakomeza bagenda banyaruka babona Mariya na Yosefu n'uruyoya rubikiriwe mu bwato bw'inka. Babibonye bababarira ijambo babwiwe kuri uwo mwana. Ababyumvise bose batangazwa n'ibyo babungere bababwiye. Ariko Mariya abika ayo majambo yose ayumvira mu mutima wiwe, maze babungere barindukira bahimbaza Imana bayishimira ibyo bumvise byose n'ibyo babonye nk'uko babibwiwe. Imana yacu nishimwe. Amen. Ndabifurije gutaha ushima Imana. Amen. 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 Uze gutaha ushima Imana ku bintu uzobugize nte wumvitiye aha hantu byose n'ibyo ubonye n'ibyo uzobubwiwe. Kamaze mucyasha pasiteri yataka uri bona nazana ibyo kuri Noel. Tugende turabe mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo. Kabiri murongo wa mbere, abanyabwenge b'inyenyeri baninahaza Yesu. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo igice cya kabiri murongo wa mbere. Yesu amaze kuvukira i Betelehemu mu gihugu cy'i Yudaya ku ngoma y'umwami Herode, haza abanyabwenge bavuye hehe? Iburasirazuba baje Yerusalemu, barababaza bati umwami w'Abayuda yavutse ari hehe? Ko twabonye inyenyeri yiwe turi iburasirazuba, none tukaba tuzanywe no kumushengerera. Umwami Herode abyumvise ahagarikana umutima n'ab'i Yerusalemu bose. Ako kanya abaherezi bakuru n'abanyabwenge b'ibyanditswe bose bo muri ubwo bwoko arababaza ati Kristo azovukira hehe? Bati ni Betelehemu mu gihugu cy'i Yudaya, niko byanditswe n'umuntu avugishwa n'Imana. Ngo kandi wowe Betelehemu mu ntara ya Yuda
uri mutoya mu baganwa ba Yuda, kuko kuri wewe hazova uganza, niwe azoragira abantu banje b'Abisirayeli. Uno Herode ahamagaza b'abanyabwenge mu misho, abasiguzi igihe nyenyeri yabonekeye, abatuma i Betelehemu, ati mugende mubaze mushirutse umwete iby'uwo mwana, nimwamubona muce muza kumbarira ngo nanjye nze kumushengerera. Nabo bumvise iby'umwami baragenda, maze iyo nyenyeri babonye iburasirazuba irabarongora, irindishika hejuru y'aho uwo mwana ari, ihagararaho. Babonye iyo nyenyeri banezerwa akanyamuneza kenshi cyane. Bashitse mu nzu babona uwo mwana na Mariya nyina wiwe, bikubita hasi baramupfukamira, barumura ibisimbo byabo, bamushikanira amashikanwa, inzahabu n'imibavu n'isenga. Imana yacu nishimwe. N'aya majambo ni menshi, ariko ndaza kuyavuga mu mpfunyapfunyo ndayegeranije. Aha tubonamo ibintu by'ivuga rya Yesu Kristo. None kubera iki tubona ivuka rya Yesu Kristo? Aya n'amajambo tugiye kwishimikiza, ariko amajambo mfise n'amajambo ari aha hirya gatoya mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana igice cya mbere umurongo wa 12. Ni ijambo benshi muzi ku mutwe nk'abasomye Bibiliya. Rivuga ngo iki? Rivuga ngo ariko abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika iki? Nibo bizeye izina ryiwe. Icya mbere urakwiye kuronka ububasha bwo gucika umwana w'iki? W'Imana. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, Abaroma. Kete Pawulo yandikiye Abaroma igice 8 umurongo wa 14. Ni ijambo mwese muzi ku mutwe, rivuga ngo abarongorwa na Mwemu w'Imana bose nibo bana b'iki? N'aya majambo abiri. Iri joro dukoraniye hano tugomba turabire hamwe, naho twaje gutya, naho dukoranye gutya, utahuzi ngo jewe ndacyari umwana w'Imana canke ndi umuntu. Ni hama duce dutaha tubiza akanyamuneza kenshi. Haleluya. Amen. Uwanyitangiye imbere yavuze ngo nukwiye gusa n'abandi, ukwiye kugira ikintu kikwerekana ko uri umwana w'Imana, ikintu kidasa n'icy'abantu, ikintu kigutandukanya na sosiyete, ikintu kigutandukanya n'uwo muvukana, ikintu kigutandukanya n'abandi basore mwigana, ikintu kigutandukanya n'abandi bagabo mukorana, ikintu kigutandukanya n'abandi bagore mwarukanye, ikintu kigutandukanya n'abandi bakobwa, ikintu kigutandukanya n'abandi basore b'imyaka, ikintu kikugira umwana w'Imana bwite, ikintu kizokugeza mu ijuru, ikintu kizoguha umugisha, ikintu aricyo Mpwemu Yera yabuze ab'imbere yacu batwitangiye imbere. Muri iyi myaka yacu ingorane dufise, turatirisha,
tugasanga twatirishije n'iby'impeho. Umuntu akava kugutirisha mu ikaye muri silabisi, kugutirisha mu nyama, kugutirisha mu kwambara, kugutirisha mu kwisi, kugutirisha mu kuvuga, tugasanga twatirishije n'ibi bintu by'impeho. Uca usanga utwaye ibintu bya pirate kuko watirishije ko afise ibya pirate, afise ibirahurano, afise ibintu byavuye kuri mpemu w'ukuri, afise ibintu by'ibigumbagumba, afise ibintu bisusa, intore n'intobo birasa, na aubergine birasa, ubisanze byose ari ingemwe, wobaza igiti ukarandura iki? Ugwamvu n'uburo birikumwe, wobaza igiti ukarandura iki? Ntibikunda. Twasanga amajambo y'Imana muri ubu butumwa bwiza uko ari bubiri. Ibi bintu bya Yesu rero nagomba nkubwire bene byo abari bo, ndabakubarire bene byo, bene ibi bintu bya Yesu, bene ibi bintu bya Mpemu, bene ibi bintu by'ubushobozi, bene ibi bintu bitumye turadukanura amaso, bene ibi bintu byakuzanye. Ibi bintu ni iby'umugore wo ku isi, umugabo wo ku isi, umusore wo ku isi, umwigeme wo ku isi, uwize wo ku isi, utayonyoyemo muri materinere, utize n'umutwenzi, wambara izirengera izikenye, iz'abatunzi n'iz'abanyarucari, iz'abashyizwe hejuru n'abacishijwe bugufi. Hari umuntu ayibujumbura zitambagwa ruguru birimana, bambaye ibijumbura bacatangwa kuraba bose, uciye mu ibarabara bacatangwa kuraba bati none uyu muntu yavyikiranije kweli. None ubujumbura ukambara atera igiti, wewe byoca bigenda gute? Uri ujumbura ugaca wambara ikigoma, byoca bigenda gute? None umva nimutinye, ndababwira ubutumwa bwiza bw'akanyamuneza buzoba ku bahungu n'abakobwa, abagabo n'abagore, imisore n'inkumi, abize n'abatize, abadandaza n'abarimyi, abafaransa n'abarundi, abavuga icongereza n'abavuga igiswahili, abavuga indimi zitamenyekana. Namwe baba uriko urayivuga imbere y'umuzungu ntakumva, uretse amaranye iminsi nawe. Imana yazanye agakiza, iragatanga, igatanze, iravuga ngo ibi bintu by'aka gakiza bije mu isi, ngomba akarorero gafatika kamenyekana, isi yose izikamenye, abantu bose baze bakamenye, bituma bibananira kukizera. Nawe bahaye akarorero. Haleluya, amen, 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 amen. Yesu ntiyinyegeje, oya, mu kuza kwiwe mu isi nta muntu n'umwe urugendo rwose atabimenye, kandi kigira kabiri kiretse umwami ataje, kiretse n'abaherezi bataje, bamubonye ku munsi w'umunani agiye mu rusengero, abandi bose barabimenye.
Haleluya. Amen. 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 Nabo nyene basekuza mesaje bagirose. Erega abantu nibazobuza kuja mu ijuru nuko batumvise, ahubwo bazobuza kuja mu ijuru nuko batumviye. Ubundi biko biravugwa abariko baranywa mu kabare mu Nyakariga baranyumva, abari ku Mutangano baranyumva, abari Kiriri baranyumva, abajyanye aho muri Dorotware baranyumva, naho bataje none damu baranyumva, abapolisi barayizamu batembera bacunze ibisuma baranyumva, abasirikare baranyumva, nta muntu n'umwe atanyumva rero. Bongo kweli bongo kweli baranyumva, arikumva nababwira ubutumwa bwiza bw'akanyamuneza butumara ubwoba, buturemesha, buduha ibyizigiro, buduha inkomezi, butubarira ibiruta ibindi. Ibiruta ibindi. Ubutumwa bwiza butubwira ibiruta amafaranga ari kuri banki, ibiruta inzu nziza zubatswe, ibiruta imodoka nziza zigenda muri iki gisagara, ibiruta amashuri twize, ibiruta dogiteri ufise, ibiruta spesiyalite waciye, ibiruta metirize ufise, ibiruta fakirite wigamo, ibiruta amadiplome n'amasertifika ufise. Umva nababwira ubutumwa bwiza bw'akanyamuneza butubwira ibintu by'ijuru, butubwira ibintu by'ubwami, bitubwira ibintu byo kuba abana b'Imana. None uri mwene naka, kuvuka kwa naka, zo yitwa naka, nyoko yitwa naka, ibyo ntacyo bimaze, ntacyo bimaze. Ni kuri ya dosiye ya no kuri ka karangamuntu ka hari ahandi biri muri mu gitabo cy'amategeko, aho bakwanditse ugira mariage, naho bakwanditse waravuki, naho wagiye uracawiga, ariko ibyo birashobora gusigara harya, izina rigasigara harya, ntirenga iki kirere. Oh, haleluya. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Ubutumwa bwiza bw'akanyamuneza butubwira ibintu byo gukizwa, tubwira ibintu byo guhinduka, butubwira ibintu byo kuzoza mu ijuru. Marayika rero ijuru rigira porogaramu zitugira tumenyeshe itangazo isi rimenye. Turibwira ubwa mbere abamarayika, manuka manda mumanuke mw'isi bababone ko ibintu ari ibintu bidasanzwe. Marayika ati turamanutse, bati duhera genda mwebwe muce mwifatanya n'aboro bakenye, abantu batanazwi barara mu gahinga bitwa bungeri. Muregize kita ego turagiye kwezi dutumye ku baherezi hano basoma ibyanditswe. Yewe nababwiye hera hariya ku bungere batazi gusoma batize, mubabwire iby'inkuru nziza y'ubutumwa bw'akanyamuneza. Haleluya. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Bati birahindutse. Kera twashyira message abavugishwa n'Imana, twashyira message abami
n'abaherezi n'abarebi ibintu by'abungere byo bije gute ati si ibyo gusa mwangabo zo mu ijuru manuka n'inzumata zikomeye mumanukane fanfare z'ijuru mumanukane ibitari by'ijuru mumanukane piano z'ijuru mujane n'abo bamarayika mugende muravuza duhimana icyubahiro niyo isumba byose duhimana icyubahiro amahoro abe mu isi sindikomera ryerekane umwungere ati ndumva ibyo bintu numva mwe murabyumva byuka ndumva ibintu bihindutse atebaga pasiteri yavuze ngo ibintu bicana ataha turatera ati ibintu ko bitanguye gucana ko bitangwa ibintu by'umuco byo bivuye hehe abungere baba bazi ko ari abasuma baje kubibira n'intumwa umva twiruke turapfuye marayika ati humura kirema atumva nzanye ibindi bintu biruta iby'abasuma biruta iby'abakizi biruta iby'abarozi biruta iby'abasuma nzanye ubutumwa bwiza umva bw'akanyamuneza buzoba ku bwoko bwanyu mumpere Imana icyubahiro haleluya ati natwe abungere mu ijuru bahora batwibuka ati badatabuja ntibatwibutse ngo batugende bamaze iminsi batatuzanira na rasi bamaze iminsi baratwibagiwe bararabana marayika ati humura tuza zangabo zo mu ijuru zikomeza kuririmba duhimana icyubahiro niyo isumba byose duhimana haleluya amen 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 zirabaherekeza bukebuke zirabamara ubwoba bukebuke zirabaremesha bukebuke marayika arabaherekeza bukebuke ati ibyo gucungera inka ntawe uziba ibintu by'ubusuma birarangiye haje umugabo mukura mu bantu batangura kubaza ngo ninda zisigarana hajya ninda zisigarana uguma hawe utabonye marayika we mwana ati nibi gusa mumenye ko abamarayika baje bataziguriza ntatwogumayo tumara twese titugende ngo je nigiriye mbere ngo muragumye izo nka zanyu ati Matiyasi wawugumya batugende bani wumvise indirimbo z'ijuru ko zaje iyi miziki wabahora yumva turagiye inka wahora yumva turagiye intama wewe ruyizi wakawambegwa muri mwe mose mumpere Imana icyubahiro haleluya
bakomanda sinabizi twebwe iwacu wumvise matrikire ya kera hatunga imana cya komanda aho icubonye nta mahasa bari arabizi pasiteri tugende baragenda ku itegeko ry'imana uragenda ubyanga utabyanga uragenda uzobyanga ukomeye uzogenda urwaye uzobyanga mu windwi muri kaminuza uzoza ubyange muri kaminuza uzoza ufise matrize ntacu turacyakurindiriye turacyagusengera ubisiri tete bien prêt ucumba igihano kigushika neza matrize ukikora ukaja kuri compacteur ugashika kagenda kuri transpose bigahita amaminere ukayaheza ukaja kuri agent ugashira ko bigace bihita ndakomeye sibyo washobora kuzura umusore ukanga kuzukira umusore ukazoza amenyo yaraheze none ukanga kuza nawe ukibyara abahungu n'abakobwa wari kubabwira ubutumwa bwiza bamaze kuba abamaraye bamaze kuba ibisumu bamaze kuba urumogi ugacuza buke buke pole pole nakuja sasa utafika takuombea tapata wokovu ukitara yose muri geography icyongera tugicira nkaho umenga wakivukiyemo uri umufizisiye wa hatari umubiologiste wa hatari umushimiste wa hatari twagiye twiga nta zoology yari ihari na entrepreneuria ntayari iri economique yaje jo hundi ndiko ndaheza secondaire ubu haraje amasection menshi Amerika barajya tumva ibintu byo guhindukira ntibirimo genda shikayo mugende kuraba ibyabereye hehe Betelehemu apana ibintu byo kwa Herode n'ibintu byo kwa Shobuja manza mu bisige mwanze mugende murari inkuru baragenda Imana ikitana abantu b'abanyabwenge bakomeye bazwi mu gihugu batingira bagiye kwa perezida gari ikibanza kabisa abadandaza babanza bakabisa abatize bakurira inkofero abo byiganye bakomeye bakora mu masantere de recherche bakomeye bazi ubwenge bukomeye barabya inyenyeri sibaharura mu babwira ati diharure ati jesi nize sinozimenya bo bayirabye gutyo apeti kanimwe tuzi yayi nabo twiba turatakaza zose twarazihetoye twarabyanditse mu bitabo twaradefanse twaragize memoire twarahejeje twaraciye kuri teze turaheza doktora turazibise spesialite turazibise ibintu birahindutse apeti donc d'ailleurs normal en tout cas mugabo kuko Imana yari ifise umugambi w'umuntu babona inyenyeri bumva ijwi ngo irabe kwacu ega wumvise ijwi ngo mugikorane uraza
ikirura yabandanya kureka ati ngomba narihungure gatoyi hamenze. Imana ishimwe ko waje. Amen. Haleluya. Amen. Ubutumwa bwiza bw'akanyamuneza kazoba ku bwoko bwacu, ku barundi bene wacu, ku bahungu n'abakobwa, abagabo n'abagore, abize n'abatize, abarinzi n'abadandaza, abadandaza amakara n'abadandaza ibyuma, abadandaza imiduga n'abadandaza ifu, n'abadandaza ubuyi, n'abadandaza ibiharage, n'abadandaza amashu, abadandaza amavuta bapimye ku ikoroboyi, n'abarangura ibipimo. None bawaruti ngo Yesu ni wowe wenyine umufisha. Mwumva irindi jwi mwumva kwikijya n'ingeri kwanza muntu yize isa amashuri kwa muri centre de recherche zikomeye. Ngo jewe ndayikurikira. Hari yindi message ubundi z'inyanya na communication zari zimeze nabo. Maze ntibigeze bagirana amasezerano ngo bavugane. Y'amasi yose ntibigeze. N'izuba nta communication bigeze bagirana. N'ukwezi nta communication bigeze bagirana. Oya, ariko iyo nyenye irabwira ngo nava marche. Ndagiye mushatse mu ngiriki. Batangura kuzingurura mu bitabo. Iyi ntirimo. Kuri ya teza nagira ntirimo. Ati gasupari yo igize ko teza. Ati ngwa. Amfete ndabye ibimenyetso n'ubunini n'ubwaguke n'ingena yaka si yindi nako. Kirantoma higo. Aha. Atoya. Mwe muri ko murano magambo ndaye mu bitabo. Jenu umvishwi. Yego. Amen. N'umvishwi. Bise communication. Turi kumwe. Ahubwo mwikunda. Ibyo byose mwize manza mubireke. Ibyo amatete zinga. Amamemwari zinga. Nimuje no muri laboratoire oya ngo tugende. Haleluya. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Yesu bitera gusi. Ndiye mugenza uti Yesu bitera gusi. Yesu bitera gusi. Bitera gusi kijatki. Bitera gusi kijatufise. Bitera gusi kijatfize. Bitera gusi kijatfame. Bitera gusi kijatfarituzi. Haleluya. Amen. 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 Haleluya. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Ibintu bya Yesu bidutera gusiga. Amen. 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 Ataturasiga na turafata. Kandi niturabona. Atumba twagiye. Umba hajya muri centre de recherche. Habari umuntu abakuriye. Azigisha. Haraho wasanga ubundi yigisha kuri kaminuza. Kuko experience irakora. Aha jewe ibyo pastor Esther afise biratandukanye muri pastor n'ibyo jewe nzi. Kuko imyaka yamaze hari intambara yagwanye harazinesha muri pastor. Wangokwe wangokwe pastor Gabriel uraba kugenda mukuru ureke twigira mukuru. Hey, umunsi umumprofeseri washimi turiko turiga arakora reaction twayibonye acaragenda natwe twigira metre yo higa tubikore umuri ucuturika twese hasi umamaguru hejuru. Na presence ya muri bo rero abyatumva ibintu byose mwariko muratora nimureke
reka twumvire ijwi tugende bacurage ngara abantu bize ni hataha barakurezona bakaraba uko wavuze bakaraba uko wambaye bakaraba uko watambutse bakabikonfonda bashaka bakubwiranya na rupago kubera bamwize mu ishure bahitije bakakubwiranya gisa n'umwavu nta n'ubwenge ubona yashyize mu bwenge usanga ari mutoyi muri bo rero yabyigishije ati i Yerusalemu baba bafise ibitabo byinshi hari abandi bafitanye imbere bapfuye usanga basize bamenyesheje umwami Herode reka duceyo rero ariko ryavije ababwiye ngo hari umwana yavutse icyo ufise ntiwibaze ngo mugenzi wawe arabifise turaza kubibona ukugenda ubundi siko agenda uko wagwaniriza icyaha siko akigwanya uko wizeye siko yizeye n'imisi asenga siyusenga n'amajambo amaze gusoma mu ijambo ry'Imana siyo umaze gusoma n'ibyo yanesheje sibyo wanesheje oya bagenda kwa Herode batumva iby'umwami azovuka mwebwe murabizi mwamakino wanikemesheje afete kandi umwami harizi vuga bukebuke iyo nkuru nimwe muyizane dukate turakata umbiriza uvuge bukebuke ntibabyumve tubwire neza mukoze muri laboratoire havuye mwiki tuba tubwira ibintu byo muri laboratoire ati muravyo mu mateze mwagize mwakuye mwiki mu madefense mwagize mu recherche mwagize ati ibintu nibisaba recherche nibisaba teze nibisaba doctora nibisaba maîtrise twe twumvizwi atara tubyumva muri laboratoire reka tugira ngo tugende wewe utabifise niho tutebe reka tugende ibintu byo gukata nk'urugendo rujya mu ijuru abantu barakijijwe barumvise ijwi barumvise agakiza barumvise ibyo kugororoka barumvise iby'imwere barabwiwe iby'ijuru barabwiwe iby'ubushobozi mwabikuye ibintu byo gukata umuntu agakatira mu bya kamere akakatira mu byatsi agakatira mu mashuri gusa agakatira muri demonstration y'ubuzima y'iki gihe mwabikuye emwenge zijya mu ijuru ni rero by'ibi bintu byo gukata mumbarije kinini yakubwiye ngo turakata mwari kurete kuzamura hari abakata amazero hari abakatira mu mafaranga hari abakatira mu bumaraya hari abakatira mu byifuzo hari abakatira mu busambanyi hari abakatira mu bubeshi hari abakatira mu manyama hari abakatira muri kamere hari abakatira no mu bwicanyi bakajayo ibintu byo gukata biratuma umuntu ajya ku bapfumu yari umukizwa mwiza akaraguza mu cyuma kimwe akaraguza mu kindi bakamuhanurira ibipfuye agatwara ibintu byapfuye bongo kweli bongo kweli akaraguza mu gahahe akaraguza mu kinama akaraguza ku musaga akaraguza mu kanyosha akaraguza mu gatumba akatuka mbere agashika ni matana ni makamba nahe akazoza ibintu bipfuye none kwa Herode bakuye yiki nayo nyenyeri cyayikatira kimbere ko murese mbere ngoma ni hagarara ngaho kuva aho batereye inzira yagumye yihagararira none kwibyo tujyuma turembeje yanyenye turasura kwibona ati ukurabe hanze tukihari atema tirahagazira barindiriye yo iukase amasezerano arapfa nuze wirata ngo ubize byinshi mana yakubuza ko byinshi yakubwiye iby'ubukozi byinshi kubwira iby'amabanga menshi yakazoza byinshi ariko arapfa
busambanyi uratwarinda, katiye mu busambanyi urahinduka maraya, katiye mu busambanyi urakurayo sida. Kandi diploma ababyeyi bari bazi ngo bazokamisha, bari bazi ngo uzobarungikira amafaranga. Wekomeza ukate gusa, mu mpimba ntihari abakene gusa, hariyo n'abafise dogitora, hariyo n'abafise maîtrise, hariyo n'abafise specialité, hariyo n'abari bakomeye bari abaministre, hariyo n'abari bakomeye bari abakoloneli, bari abariyetena, bari abagenerali, bari abasirikare, bari abapolisi, hariyo mbere n'abapantekote mbere. None iyo kazi iwacu twagiye tubona umupantekote no muri beseri mwamubonye bamucisha kuri YouTube yambaye idarapo. None yari umuntu, none yari umuvugabutumwa. Njyewe ngiye ndamubwiye hoya kama tia pale Messi ya kaibuka byemeze woza ayo binyuze tukizaranga ngo tugende twugurure tubatumume tumubaza wewe wakora iki namumagisi, wewe wakora iki namupolisi, wewe wakora iki namusirikare, wewe wakora iki bagezeyo inyenyeri tikibere komango mu misozi no mu myonga iyo duca tujibwami, iyo duca zokwandikako manzuru heje na inabitunganije neza. Ukukata niko amasezerano atewa, ukukata nikiryo warurikiwe bitewa, ukukata nikushobora guhomba ubugingo, ukukata niko waguvuze mu gitabo cy'ubugingo, ukukata wige cyangwa ureke. Tawo utabona uzobibona, umenye icyongereza cyangwa ureke, umenye ibiharuro cyangwa ureke, wigeshe imi cyangwa ureke. Kandi mwari mwaramenyanye, komeza ukate, komeza ukate wa mukobwa, komeza ukate wa muhungu. Ndagufitiye iganuke umenye inkuru nziza y'ubutumwa bwiza buzoba ku bakobwa n'abahungu, abagabo n'abagore. Hindukira ngwino kuri Yesu, hindukira subiruze. Waricanganije iyi minsi uri kurayicanganya, iyi minsi urabifatanya. Kera byari bimeze neza, ariko Imana irakurondera ikakubura. Mwari mufitananye amasezerano, nta icumba, nta nyuzi ryawe kiduga, ibyaha byawe byarazibiye. Nibyo waturondera umugisha, nibyo waturondera amasezerano ya 2024 cyo kubera cyiza. Iri joro nuko wahindukira, iri joro nuko woza, iri joro nuko wakwihana, iri joro nuko wahinduka, iri joro nuko waheba, iri joro nuko wakwizera Umwami Yesu kamucunguzi w'ubugingo bwawe. Kandi handiko ndegera b'abanyabwenge tinakundi nitwe twitebeje aho uca turahaca. Uma tubabacira paherebi urabona ya mama kandi n'umunyabwenge bari bafise amakaruvati nkaya yacu. Hano amakaruvati woyegeranya ngo amahera menshi atariko pena ibi bintu bidutera gupfukama, ibi tugapfukama ahantu hasuku hatari amatapi hose. Umwatani habyuzi niyo tuweni tutiriza kubari werindiya gusibaza kubibona kimwe makatiri ndetse ni makatara bibona. Ndababwira mwe papa Herode yaraguye, Herode ntiyizera, Herode ntagatiza vise, Herode ntavugisha,
Herode ntiyereka, Herode akorera ku byo tumuha, natwe twarabapagani, rero bigende gute? Haleluya. Amen, amen, amen. Amen. Azotuyobora neza, azotugeza mu ijuru, azotuyobora neza, azotugeza mu ijuru, azotuyobora neza, azotugeza mu ijuru. Ajya byagoranye muzi ko azobageza ku masezerano y'abasezerano. Kumva kiva natwe turarinda pe. Nani nyenyeri ya yabani? Yo! Pataro ziratabuka. Ibirato birapinda abana abanyabwenge. Hari n'uwatemba akagwagaramye. Kuko inyenyeri nayo iraburavye hasi. Cyoko? Barakura n'umati irarukine. Ntawe utaniho gusa. Hari igihe dukurana. None ubona ko dukuranye na Pastor Shadrach. Ibi bintu kimwe hari igihe dukurana. Ejo wabonye mu mwanya ukabona byose bigasaba ko umukwego ukaja imbere. Haleluya. Amen. Amen, amen. Umukobwa yabaye do groupe ameze neza ashitse hanze agatwara inda. Umuhungu yarongoye neza ntiyazaye ikamubwisha. Umuntu yakoreye Imana agasengera abandi bikanka. Yose wigishije igice kwiba murongo. Hajya bigorana wari uw'imhemu wafashije benshi bikabatera kuja mu cuma akamara iminsi 3 iminsi 5 bakwisondeshereje ko bari bakuzi nawe ucubareza ngo bashobora ngo ibyo byose mu Buganda bizi ngo umwapeti ngo sije narigishije abantu bigize mu ndakwe mu bintu by'imhemu. Uratarabaha iby'ijuru yatari kure na Pawulo yageze mu ijuru rya mbere rya kabiri rya gatatu yavuze ngo tuza gace tuvugishwa gace twerekwa gace tuvuga ubutumwa gace mu mpera Imana icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Nyenyeri y'abatwara aho bagiye kurabana bagiye kuraba umwana w'umuhungu yavukiye mu bwato bwiwe mu gisodororo ahantu none nkaho ziratoreka kwata amasa zoreka kuhaganga uvuga ngo nk'aho bamariye barimo dodo za special nguruma ngo yakomanze ngo intambwe ngo kwa Daniel yacikomana nizo hari zataye amaso yabwirizwa Yesu guca bugufi wese atakazize akashikare kugira ngo natwe tuze dushikire twese. Haleluya. Amen. Amen, amen. Amen. Baca bugufi bashike, abatize bashike, baca bugufi bashike, abataganga bashike, abadogiteri bashike, abamategeko bashike, abizi iby'urudana rwa ekonomi bashike, ubutunzi bashike, abantu bose banyarukari bose. Amen. Gira mugenza utisaba gushika. Genu bukame yo Genu bukame yo aicha chanje bageze barara
ugasanga ntiyavugiye kuri kirinike hopitale militaire siyani ku gipolisi siyani kuri amumereki siyani kuri president siyani kuri centre de santé ku Musaga siyani kuri centre de santé ku Mutakura siyani mu Kamenge siyani bamusanga hehe twese mu bwato bw'inka hari igishyogororo bashitseho rero batangura kurabana icyambere cyabatangaje basanga harabungere bobo bavukamye bataba abanyuwabo ntiboga bajyamo batoza basoroma inama bimba ibijumbu bimba amatugu botsa ibitoki ku musozi bajya badakarabye abanyuwabo hajya birashoboka ubutarabona yanyenyeri kirahagarara ryagituma nahanyene ntimuvaha nahanyene mw'ishyogororo bararaba reka ryabwiragarutse ari mu byumba pfukama pfukama izindi nyenyeri zizahora zivuga bararaba kinone n'ikirato cyatabutse ukirindiriye kwaciye mu gondo hasigaye iki kwaciye mu mahwa hasigaye iki iyo karuvati yonyine isigaye iyo diplome ni wayisize ategana umati ntari taburiya twazanye ko muri labo baba bafise iki itaburiya bagira gutya reproductionike umva nagufitiye iganuke y'ubutumwa bwiza buzaba kuri uru runganwe rukoranye gutya twicaye hano muri rino joro twumva ubutumwa bwiza umva ubutumwa bwiza buhohora bukubwira kwizera Yesu Kristo karongorwa na mwebuye abamwakiriye bose abamwizeye bose bahawe ububasha bwo gucika abana b'Imana. Umva nagufitiye iganuke abarongorwa na muhemu nibo bana b'Imana. Temuga emerongo atwafashe Bibiri ivuga ngo bose muri bya bishyogororo muri ya mase abanyabwenge aho rero mwe nabo gusa abari mu nzu hejuru baje ngo baje gutabara Mariya ngo n'abakirizi special abo nabo nyene Imana itipfukama unasa na wabandi mwahora mwibarukisha babandi ngo murabasabye fana jayo ibigabo byari bigenzi bya Yosefu bari bararanye ati mwabagabo aho muratahagaze pfukama nabo basanga bameze gutya. Haleluya. Genda ufukame ngwino ufukame uwo tugapfukama diplome uyisize icyongereza ugisize igifaransa ugisize ikirundi ugisize metafiziki uyisize shimu uyisize umuryango uwusize ari wanyu basize hasigaye iki n'ibindi by'inyuma ndabizi ibi birihagiye umuntu umwe dusomera umurongo wa 11 aha mu butumwa bwiza na Yesu Kristo bwanditswe nande na Matayo dusomere umuhungu mahaguruke umukobwa mahaguruke umugabo mahaguruke wahejeje amashuri akora
duhaguruke tusome ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo umurongo wa 11 bashitseyo nibyo bashitse ngaha none namwe rikamundo mbere ko mudasoma igice cya kabiri umurongo wa 11 amen. Hey, bashitse mu nzu dundi gukonye ntangorane turiko navuga bashitse mu nzu babona uwo mwana na Mariya nyina wiwe yego bikubita igereza aho umukobwa nawe yahagurutse ari he nawe so mukonye n'abagwanyi batayigwa barumva bashitse mu nzu yego wese ukonye bashitse mu nzu hey babona uwo mwana na Mariya nyina wiwe yego bikubita hasi hey baramupfukamira sawa igereza abagabo umugabo haguruke soma dusome mu izina rya Yesu Kristo. amen Bashitse mu nzu hey babona uwo mwana na Hey. Mariya nyina wiwe abanyabwenge bikubita hasi baramupfukamira. Yesu aguhezagire Amen. umudamu nawe usome mu izina rya Yesu amen baruhura ibisimbo oya aho nyene bashitse mu nzu bashitse mu nzu babona uwo mwana hey na Mariya Hey. nyina wiwe yego bikubita hasi bikubita bakaba baramupfukamira baramupfukamira aho ufise dogiteri nga ahaguruke ufise dogiteri arimo hey haguruka abize bafise dogiteri bashitse mu nzu babona uwo mwana hey Babona uwo mwana na Mariya hey nyina wiwe yego bikubita hasi bikubita hasi baramupfukamira. bareta amadogitora baramupfukamira uwametize ahaguruka harimo nawe ye yego imana iguhezagire hasigaye jewe yarangira kumwungere bashitse mu nzu babona uwo mwana na nyina wiwe Mariya bikubita hasi bagirante baramupfukamira abadandaza bagirante baramupfukamira abize bagirante baramupfukamira abo mu wa mbere muri kaminuza bagirante baramupfukamira abo mu wa kabiri baramupfukamira abo mu wa gatatu baramupfukamira medesine baramupfukamira muri shimi baramupfukamira icyongereza abo mu wa mbere w'isegondere wa kabiri abagore bafise inda abapiyashije abafise amahera baramupfukamira ibishomeri abize baramupfukamira hasigarane sigara wewe reka hanahegeje iri joro muri uyu mwaka mani kubona upfukamya ndaguhaye kasi nahegeje aratereze hajya aratereze mu busama mu kuweshi mu busuma mu bwisi umwaka waheze aratereje ingo hasigarane inde metre ninde w'igihangange ninde ijoro ninde turibonana ninde ninde w'igihangange
Margarita kugira tumurabe Ito aho ugeze nta gitongoro gihari pfukama baguha mikorofone sengera aba bantu warakaze wagiye mu byaha wagiye mu busuma wagiye mu bwicanyi waribwe shiraho rimwe kwawe watase basengera imana banze munamuke mwese unamuka mwese uriwe wese urugendo ushitseko rwose hariho ibirengeye icuri hari ibirengeye ibyo ufise hari ibirengeye ibyo uzi hari ibya bene byo kuba umwana w'Imana kuba umwana w'Imana iki kintu upfukamiye muri rino joro tuza turi mu mwaka mushasha ntihabe gupfukama gusa mugabo habe kwihana umuntu wese yumva ati ubu rero bya bindi byari byaramaze inkomezi byari bya bindi byari byangiza ubusanzwe kuba umunyedini gusa kugeza naho umuntu bamubona nk'ubusanzwe ahubwo bagaca bagusanganiza ibyaha nibaze bati uri mu bugingo araje umuntu muzima araje reka ibi bintu tubireke kubera umuntu muzima aje ndakwifuza umuntu muzima ibyo biguha kuba kwiyubara iyo batabaye kwiyubara rero umuntu aca avuga nk'abandi bose umuntu aca akora nk'abandi bose umuntu aca araba ibyo abandi bose baraba umuntu aca akora uko abandi bose bakora muga muri iri joro hindura wumve ko hindura murabona muri benshi ntidushobora kubabaza mwese ariko umuntu wese arafise icyo apfukamiye tugomba dusenga Imana dusenga isengesho usubire mu bwa mbere hama naza gusenga mu nyuma kiri ukuboko hejuru usubiremo ibyo mvuze uca usubiramo mwami Yesu Kristo ndi imbere yawe ndagupfukamiye uko ndi kose nciye bugufi imbere yawe jewe umunyabyaha ndemeye ibyaha nakoze ariko uyu mwanya ndabigaye ndabyanse ndabihakanye ndabyiyamye ndabyihanye ndabyiyambuye amaraso yawe nanyeze ibyiyumviro bibi amajambo mabi ibikorwa bibi inyifata ipfuye ibyo byose mwami nagendeyemo muri iri joro kuri iyi tariki ya mbere
y'uku kwezi kwa mbere uyu mwaka wa 2024 ndasabye ngo amaraso yawe anyeze rwose ndasabye amaraso yawe anyeze rwose naragucumuye ko ariko kandi umunyembabazi ko wanyihanganiye umwaka wose ugahera nukunze imbere yawe ndapfukamye imbabazi zawe n'izimbeko ikigongo cyawe n'ikimbeko ugeze rwose ibyahora binesha yasabye mu bubasha bwawe umpe kubinesha singibe nkiba umuntu asanzwe mbe umuntu ari mu bubasha mbe umuntu ari mu bushobozi mbe umuntu ari mu bugingo kaze mu mutima ndagushimiye kubabarira ndagushimiye ko amaraso yawe anyejeje ndagushimiye kugira ikigongwe izina ryanjye nimba ryari ryarafuditse mu gitabo cy'ubugingo ndagusabye ongera ryandike mu gitabo cy'ubugingo ndakwemereye kuba umwana wawe ndaguhaye ubugingo bwanjye ndaguhaye umutima wanjye ndaguhaye amaboko yanjye ndaguhaye amaso yanjye ndaguhaye ibyiyumviro byanjye ndabiteguriye byose ubigabe ubigane urakoze mwami urakoze mwami ndakwakiriye mu bugingo ngwino ufata umwanya ugukwiriye urakoze kumpezagiye urakoze kumbabariye urakoze kumyemeye ndabigushimiye mu izina ryawe ryera Yesu Kristo reka nsenga Imana banze muhore mubyeyi wacu mwiza data wa twese uhoraho imbabazi zawe zamaho ibihe bidashira ndagushimiye mwami ko ukwihangana kwawe ari ukw'akaburero ndagushimiye mwami abanyeshuri ndagushimiye mwami umuntu wese yaba umunyeshuri yaba umukozi uko ari kose kw'iri joro ritubereye ryiza kugira ngo mwami aba bantu bose bavukanye imbere yawe bamaze kwatura n'akanwa bamaze gusaba imbabazi bamaze gusaba ikigongwe bamaze gusaba ukwezwa bamaze gusaba guharirwa none mwami ko wasezeranye ko umuntu wese azoza kuri wewe kwatura ibyaha byiwe ngo naho byaba byabaye tukutuku uzovyeza bikera nk'urubura bikera nk'ubwoya bw'intama nyamweru kandi turasabye imbabazi zawe ikigongwe cyawe ube kuri aba bana bawe ubemere nyakubahwa babyisabiye turabaherekeje bemere bakire mu izina rya Yesu Kristo bakire nk'abana bawe urakoze kubabariye urakoze kubejeje urakoze kubemeye urakoze ko amazina yabo wongeye kuyandika mu gitabo cy'ubugingo turabasabiye kandi twizera kubahariye mwami turasabye rero ngo ubambike ububasha ubambike ubushobozi mu izina rya Yesu Kristo biyunyugurize babe imibindi yawe
ubuzuze mu bushobozi bwa mpemu yera kugira ngo mwami bagende bagushingira intara. Turagushimiye kuba babariye, turagushimiye kubejeje, turabasabiye gutyo mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Mukiri aho nyine maze amaboko ni bande ari ubwa mbere bakiriye Yesu umwami n'umukiza wabo, bamanika urutoki ari ubwa mbere bihana abari bamanika urutoki. Umuntu agize ati ndakiriye umwami Yesu umwami bwa mbere, hagarara mwakiriye umwami Yesu ubwa mbere, hagarara mwe masizi. Ndabona babiri, nta wundi yumva ari ubwa ego nguye n'urundi. Uwo avuga ati ubu ndihanye nakiriye umwami Yesu mu bugingo bwanjye. Okay, mwebwe ingo egera hano nawe wena muri sare ngaho ubundi yakiriye Yesu umwami n'umukiza wiwe